Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Prema indeksu ekonomske slobode za 2013. godinu, kojega zajednički objavljuju Wall Street Journal i Heritage Foundation, Srbija se nalazi na 94. mjestu od ukupno 177 zemalja na svijetu i na 37. mjestu od ukupno 43 zemlje u europskoj regiji. Ekonomska sloboda je osnovno pravo svakog ljudskog bića da kontrolira svoj vlastiti rad i vlasništvo. U društvu koje je ekonomski slobodno, pojedinci su slobodni raditi, proizvoditi, trošiti i ulagati na način na koji njima odgovara. I ta sloboda je zaštićena od strane države i ta sloboda nije ograničena od strane države. Ekonomska sloboda je važna jer se viša ekonomska sloboda povezuje s višim društvenim i ekonomskim vrijednostima, poput većeg dohotka po glavi stanovnika, višim stopama ekonomskog rasta, većem nivou ljudskog razvoja, razvijenom demokracijom, ukidanjem siromaštva i zaštite okoliša. Srbija se nalazi u kategoriji uglavnom neslobodnih ekonomija svijeta. Od ukupno 10 ocijenjenih kategorija u indeksu ekonomske slobode za 2013. godinu, Srbija i dalje ostaje represivna u 3 kategorije ekonomske slobode: vlasnička prava, sloboda od korupcije i državna potrošnja. Ukupna ocjena ekonomske slobode u Srbiji je za 0,6 boda bolje ove godine, s poboljšanjima u polovici od 10 ekonomskih sloboda, uključujući slobodu ulaganja i poslovnu slobodu, koji su prevagnule u odnosu na pogoršanje u slobodi po pitanju korupcije i monetarne slobodi. Indeks za 2013. za Srbiju između ostalog kaže: konkurentnost ekonomije je podržana niskom stopom flat taxa, relativne otvorenosti globalnom tržištu i regulatornim reformama koji su još uvijek u toku. Porez na dobit poduzeća od 10% je među najnižima u Europi. Unatoč malom napredovanju, Srbiji nedostaje potrebna politička volja za smjele institucionalne reforme. Neučinkovita državna potrošnja ostaje visoka. Dublje institucionalne reforme su potrebne za suočavanje s birokracijom, smanjenjem korupcije i ojačanjem pravnog sistema koji je podložan političkom uplitanju. Najveća prepreka višoj ekonomskoj slobodi građana Srbije je područje vladavine prava, koje obuhvaća vlasnička prava i slobodu od korupcije. U ovom dijelu indeks za 2013. godinu kaže: Ustav Srbije podržava nezavisno pravosuđe, ali je sistem neefikasan i osjetljiv na političko uplitanje. Zakoni koji štite stvarna i intelektualna vlasnička prava se ne provode efektivno. Organizirane kriminalne grupe angažirane su u pranju novca, a korupcija ostaje široko rasprostranjena u ekonomiji. Procjenjuje se da je gotovo 25% potrošnje na javnu nabavu ili oko 15% bruto društvenog proizvoda preusmjereno na korupciju. Izvješće također kaže da kronični budžetski deficit predstavlja stalni izazov, dobivanje dozvola košta više od 14 puta od prosječnog nivoa godišnjeg dohotka. Potpuno funkcionalno moderno tržište rada nije se razvilo, a neformalni sektor ostaje značajan. Inflacija je naglo porasla. Necarinske barijere povećavaju trošak trgovine. Nedostatak transparentnosti odvraća rast investicija. Prvi korak u ekonomskom napretku i boljitku građana je da Srbija uspostavi nezavisno pravosuđe, vladavinu prava, zaštitu vlasničkih prava i uspješnu borbu protiv političke korupcije. To su temelji za ulazak kvalitetnog stranog kapitala, povećanje poduzetničke aktivnosti građana Srbije i otvaranje novih radnih mjesta koji će potaknuti mlađu generaciju da ostane u Srbiji. Srbija već ima relativno visoki nivo radne, fiskalne i trgovinske slobode. Te kako bi povećala nivo ekonomske slobode svojih građana, mora se primarno usredotočiti na uspostavu navedenih temelja tržišne ekonomije uz simultano smanjenje birokracije, regulatornih prepreka, državne potrošnje i inflacije. Hvala vam na pažnji. Posjetite nas na web stranici adriaticinstitute.org, na našoj Facebook stranici adriaticinstitute.croatia ili Croatia i na našem blogu Adriatic instituta Libertas.
Više informacija o indeksu ekonomske slobode za 2013. godinu možete naći na web stranici Heritage-a koji kaže heritage.org, znači heritage.org. Hvala vam.